ikaze nanone kuri Ndebakure TV muradukurikira mwifashishije ubuhinga ngurukana bumenyi kumbonesha kure ya YouTube. Twizere ko mumeze neza aho mudukurikiye muherereye hose. Twizere ko rero ari amahoro masa abadukurikiye muri ngaha mu Burundi, abadukurikiye muri mu Rwanda, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe rero abari mu kaga kubera imigwano iriko irabera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munanyemerere mfatiye umwanya mbihanganishe kandi babwire yuko hari ubwo bizagira iherezo. Abari muri Uganda, Tanzania, Kenya no mu bindi bihugu bitandukanye hirya nino ku mugabane wa Afurika, abari ku mugabane wa Buraya, abari ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya, mwese rero abari hirya mu makungu ya kure cyane, ndabahaye kaze nanone mu biganiro n'amakuru yacu y'aka kanya. Turi muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, ahamaze iminsi humvikana imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba z'umutwe mu 23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Kugeza ubu rero harumvikana urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye cyane hano mu kibaya cya Kibumba ndetse no mu bindi bice bitandukanye mu nkengero z'umujyi wa Goma. Amakuru akomeye amaze kugera kuri Ndebakure TV muri aka kanya aremeza neza ko General Chirimwami wa FARDC yamaze guhunga imirwano. Yahungiye hehe? Byose rero nibyo tugiye kubageza ko muri aya makuru muri aka kanya. Nkubwira ngo niba rero ukunda ibiganiro n'amakuru bya Iyakure TV ukaba uri mushya kuri Ndebakure TV, reka nkubwire yuko uyu nguyu ari umuyoboro mushyashya wa Iyakure TV, akaba ari naho mugiye kujya mukurikirana ibiganiro n'amakuru mwakurikiranaga kuri Iyakure TV. Kora subscribe rero niba utarayikora, nukumanuka hasi video ukareba handitse iryo jambo, hanyuma ukore no kukandi kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ujye uhabwa amamenyesha kubwira yuko hari amakuru mashyashya dushyize ku rubuga. Ikaze nanone rero kuri Ndebakure TV muradukurikira mwifashishije ubuhinga ngurukana bumenyi kumbonesha kure ya YouTube. Nkuko nari mpeze kubibabwira mu mfunyapfunyo, nari mpejeje kubabwira yuko ubu ngubu imirwano irimo iraca ibintu mu nkengero z'umujyi wa Goma. Harumvikana urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye mu bice bitandukanye. Ni mu birometero bike cyane uvuye ku mujyi wa Goma. Hari n'amakuru ari kuvuga yuko hano hafi neza haruguru y'ikibuga cy'indege cya Goma hari kumvikana urusaku rw'amasasu. Benshi rero bakaba bavuga yuko inyeshyamba z'umutwe mu 23 ziri gukomanga ku marembo y'umujyi wa Goma. Uruhagararani rwose rero mu banyagihugu batuye mu mujyi wa Goma. Aka kanya amakuru ahejeje kudushikira nuko General Chirimwami wa FARDC yamaze guta akiruka, akaba yahunze rero urugamba. Nyuma yaho rero ibirindiro bitandukanye by'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC zimaze gusamburwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. General Chirimwami uyu wabiciye bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu rugamba ihanganyemo n'izi nyeshyamba za M23, kuri ubu ngubu yamaze guhunga. Yahungiye he? Nari nababwiye yuko ari byo ngiye kubabwiraho muri aka kanya. General Chirimwami ubu yamaze guhungira muri MONUSCO. Yahungiye muri MONUSCO, biravugwa yuko rero aha ariho yimuriye ibirindiro byiwe, ariho ari gukurikiranira urugamba. Mu yandi makuru rero reka mbabwire yuko ingabo z'u Burundi zo zirimo zirabonera imbwa yaboneye ku mugezi muri uru rugamba M23 ihanganyemo na FARDC. Ku munsi w'ejo igenekerezo rya 12 nibwo imirwano y'ubu yikomeye cyane mu kibaya cya Kibumba. Twarababwiye yuko amasasu arimo aravuza ubuhuha, imbunda ziremereye zirimo ziravuga hagati rero ya M23 n'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'imitwe y'inyeshyamba itandukanye irwana mu kiswe Wazalendo. Mu bice rero byo muri teritwari ya Nyiragongo niho habereye imirwano ikomeye cyane. Reka mbabwire yuko teritwari ya Nyiragongo iherereye mu birometero bike cyane uvuye ku mujyi wa Goma, ari nabyo rero benshi bavuga yuko umujyi wa Goma nawo mu gihe kitarambiranye ushobora kuba wamaze
kugwa mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe mu 23 nk'uko byagenze mu mwaka wa 2012 ubwo izi nyeshyamba nabwo zotsaga igitutu leta ya Kongo zisaba ibiganiro ndetse no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu muri iki gihugu. Ni imirwano rero yabicaga bigacika, ariko kandi nakomeje aho uyu mutwe wahise wigarurira tumwe mu duce twaberagamo imirwano. Sake yari yamaze gufatwa ejo, ariko ubu ngubu hari amakuru ari kuvuga yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaze kwisubiza bimwe mu bice inyeshyamba z'umutwe mu 23 zari zafashe ku munsi w'ejo. Amakuru avuga ko rero iyi mirwano yabaye by'umwihariko kuri uyu munsi w'Imana, yatangiye mu masaha 12 za mu gitondo yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu rero imirwano ikaba igikomeje mu duce tumwe mu gihe utundi mu 23 ikirimo kudukontora. Turi rero ubu ngubu mu mirongo y'urugamba mu kibaya cya Kibumba, hangaha neza nkuko muri ko murabyumva. Urusaku rw'amasasu ni rwose birakaze cyane. Irihangana rero rikomeje kubera mu kibaya cya Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo, mu birometero bike cyane uvuye ku mujyi wa Goma. Birateye uruhagarara abanyagihugu bari mu mujyi wa Goma ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi indi mirwano ikomeye irimo kubera muri teritwari ya Masisi, ikaba rero iyi ngiyi iri mu duce twinshi, harimo yabereye ku misozi iherereye muri groupement ya Mupfunyishanga, cyane mu nkengero za Ngungu, aho umutwe mu 23 heruka gufata amateka ingabo z'abarundi zirenga 48. Nkuko nari nabibabwiye rero, na n'ubu ngubu kuvejo ingabo z'u Burundi ziri kurwana mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahuye rero n'uruva gusenya, zirimo zirabonera yimbwa yaboneye ku mugezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nayo itorohewe na gatoya n'inyeshyamba za mu 23. Abasirikari ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje guhungira mu bice bya Kasake. Utundi duce rero turimo imirwano, no kuvuga turimo kumvikanamo ibiturika byinshi, hari nk'ahitwa Ruzirantaka, Kamatane, Kabingo, Bitana ndetse na Rwangara. Aho hose rero ni mu duce twa teritwari ya Nyiragongo. Aho hose rero muri utu duce harumvikana imbunda zikomeye zirimo kuraswa, nk'uko rero societe civile yo muri ibyo bice ibihamya. Umuyobozi wa societe civile muri ibi bice Thierry Gasisiro ku munsi w'ejo yaravuze ko muri Masisi imirwano iri kubera ahantu henshi hatandukanye, harimo yabereye mu duce two muri groupement ya Mupfunyishanga. Nyamara kandi ku ruhande rw'umutwe w'inyeshyamba ze mu 23 haravugwa imbaraga zidasanzwe, kandi kwiza imbaraga zishya zatangiye kugaragara mu minsi mike cyane ishize. Benshi rero banavuga ko nyine mu 23 ifite abarimo kuyitera ingabo mu bitugu, ndetse kandi abarimo kuyitera ingabo mu bitugu, aho leta ya Kongo ikomeza gutunga agatoki ibihugu bituranyi byayo. Nkuko nari nabibabwiye rero mu mpfunyapfunyo, amakuru ari guturuka Igoma mu mujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko abarwanyi bo mu mutwe w'inyeshyamba za mu 23 bari kurwanira mu marembo y'uwo mujyi, ibyatumye General Peter Chirimwami uyoboye urugamba muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru ahungira muri Monesco, ndetse na paniki kabari yose muri ako gace. Ahagana isaha ya saa 12:45 z'uyu mugoroba, ibisasu byarimo byumvikana haruguru neza y'ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse abaturage batuye ahitwa Birere. Aha rero akaba ari mu mujyi wa Goma rwagati ugana ku kibuga cy'indege. Bakaba babwiye Minembwe Capital News, ari nayo dukesha makuru, ko harimo kumvikana ibibombe biremereye. Ati aka kanya ibibombe byasaze biri kuvugira ruguru y'ikibuga cy'indege. Amakuru avuga ko abarwanyi bo muri uyu mutwe w'inyeshyamba za mu 23 bamaze gufata centre nini cyane ya Kanyarucinya iherereye muri teritwari ya Nyiragongo, ahazwi nko mu marembo neza y'umujyi wa Goma. Aya makuru kandi avuga ko iyi mirwano yatumye muri Goma haba panike, aho ndetse na guverineri w'intara mu bya gisirikare General Major Peter Chirimwami Nkuba yimuye ibirindiro by'akabaya byimuriye mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO kiri mu mujyi wa Goma. Ibi rero byanemejwe n'urubuga rwa RDC Times.
aho rwagize ruti Major General Peter Chirimwami muri birindiro bye mu kigo cya MONUSCO. Ari makuru avuga ko aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe mu 23 barwaniraga muri teritwari ya Masisi bamaze kwerekeza umuhanda wa Kivu y'Amajyepfo, bakaba bamaze no gufata agacerero ka Karungu gaherereye mu birometero 10 uvuye muri santere ya Minova muri teritwari ya Karehe. Nyamara kandi indi mirwano ikomeye yabereye mu duce twinshi two muri teritwari ya Masisi uturimo Ndumba, Kasake, Kabingo, Bitana, Rangara ndetse no mu tundi duce duherereye hafi y'umujyi wa Ngungu. Ni mirwano rero yasize uyu mutwe w'inyeshyamba mu 23 wigarura uduce twinshi mu buryo budasanzwe kuva ni mirwano yakubura. Ibyo yibaye rero mu gihe umutwe w'inyeshyamba mu 23 binyuze mu muvugizi wayo mu bya politike Lawrence Kanyuka yari aheruka gutangaza ko bagiye gucecekesha intwaro zose zibarasa, ndetse kandi ko bazafata ibibuga by'indege biturukaho indege z'intambara zibagabaho ibitero zigahungabanya umutekano w'abanyagihugu. Yagize ati ntabwo tuzaceceka ngo turebere gusa, oya intwaro zose zirasa mu baturage tuzazicecekesha, usibye n'icyo tuzafata ibibuga by'indege biturukaho indege zirasa mu baturage. Uyu rero ni Lawrence Kanyuka, umuvugizi wa M23 mu bya politike, avuga rero ko batazigera na rimwe bihanganira imbunda barasaho ndetse n'izirasa mu banyagihugu. Mwakoze cyane rero kubana natwe muri aya makuru. Mbabwire yuko niba utarakora subscribe nyabuneka urimo uracikwa n'amakuru agezweho. Manuka hasi video urabanditse iryo jambo ufyonde ko niwaheza gufyonda ko ufyonde no kandi kantu kameze nk'inzogera, amatuje turabana mu makuru yacu munsi ku wundi baguhereza notification ikumenyesha yuko hari amakuru mashasha dushize ku rubuga.